Сотрудники МВД и Росгвардии лишь на одной стройке в Подольске поймали больше 200 мигрантов. Силовики проверили территорию строящегося жилого комплекса в деревне Борисовка. В ходе рейда выявлено 218 иностранных специалистов, работавших без патента и нарушивших сроки пребывания в России. Гуманный суд принял решение выдворить лишь 56 нарушителей, чтобы кадровый голод не парализовал строительный объект, а на остальных наложены штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей. Также поймали мигранта из Средней Азии, который организовал всю эту нелегальную трудовую деятельность. В отношении него возбуждено уже уголовное дело по статье организации нелегальной миграции, но так как его отпустили под подписку, а не отправили в СИЗО, есть все шансы, что он в скором времени просто уедет на свою солнечную родину. Сотрудники МВД и Росгвардии. Անամիտար բեչորա մուխոջիրոնա մեդորան շտրախ մեկունան դիպարտացը մեկունան ագար սարի հեյակաս 5000 գույեմ ռուբլ то 4000 рубла албата коригарой полиция особняк мехаран хуною колон джип дура хамачи дура барое ки ҳар як арезба аз сари кас ҳамахар пури колон мечинан ба бағар замон сортировка мекунанд кия депортация мекунанд кия мегӯянд ки ё депортация ё контракт банду ба Украина бира гуфта маҷбур мекунанд ки Украина рафтанд барои ҳамон ҳамин 40% ки мегӯянд ки гӯё ки иммигрантҳо мухоҷиро корои ҷиноятӣ мекунанд дар Россия ин ҳамаш дурӯғ аст 100% дурӯғ аст барои он ки агар иммигратсия 50% агар иммигратсия 50% кам шуда истодааст гӯем ки 50% иммигратсия нарафт Россия ҳамин сол ё ки аз Россия гӯем депортация шудагӣ ҳаст ба Тоҷикистону дигар давлатҳо Ӯзбекистону дигар давлатҳо соответственно кори ҷиноиам камтар бояд бошад чун барои ҳамон ин невозможно намешавад ки иммигратсия 50% кам шавад лекин кори ҷиноятӣ 40% зиёд шавад агар кори ҷиноятӣ зиёд шудагӣ бошад ин ман фикр мекунам фикри шахсии ман ин вагнерое ки аз ҷанг омадан одамое ки дар тюрма буданд худашон рус ҳастанд ва ё ба ҳар хел гуноҳҳо шиштагӣ буданд дар тюрма изнасилованиям гӯям дар ҳамун рақам медарояд ки дар ҳамун корҳои ҷиноятӣ медорад ки ва ё ба ҳамин статьиҳо дар тюрма шиштагӣ буданд ва ё ҳамашон сар доданд дар дасташон яроқ доданд ба Украина равон карданд ниме онҳо зинда монд ва обратно ба Россия омаданд ана ин одамо кори ҷиноятӣ мекунанд лекин аммо ино мегирану ин кори ҷиноятӣ ба сари мухоҷирон мепартоянд ин ба онҳо ин чиз бар онҳо ҳамин статистика дурӯғ ба онҳо метиҳад ҳақ метиҳад ки муҳоҷирона доштан анамаха террор кардан пул гирифтан ва ба Украина равон кардан барои он ки ваёба бар Украина одам дар кор аст ки дар Украина ҷанг кунанд иштирок кунанд дар оҷа албатта рус нею муҳоҷири тоҷик ин политика сиёсати русҳо ҳаст дар ҳамин рӯз сиёсати натсионалистӣ сиёсати фашистӣ ва ман исбот мекунам ки ба шумо ки дар давлати Русия дар Государственная дума бисёр националистҳо нишастанд ва политики националистӣ қарор дорад дар Русия дар ҳозира замон ташаккури зиёд ина марҳамат бинед худатон